Posko ek aron karkan pen bangtrok aphan police atum kangnang pon. Thang nifai ke thomani adap apor malom bekelia police station along bangtrok abang pu aphan posko ek aron pen police atum kangnang pon. Pherang ke atum kahumri damahut ke pachini pon atengke. Pini bangtrok kangnang ponang ko kathe ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ke pangdak pon. Arta ki jun pen kache pachor abang pu atum aphan ke pangnang pon toy ahukuma teng pensi ingnang pon lopusi nang pachini dun. Adap ako bangtrok aphan ingnang ponsi puthot medical report aphan Bakalia CHC along an pondo. Lapen puthot Difu district jail along an si Bakalia pen ke toy plot lopusi nang pachini dun. Birta ke anda mahut an ke OC Bakalia Nabajit Das nang ke thana teng ke case number 6/9/11/12/13/23 Bangtrok aphan pangrum pet pen lapen ke kepa jogji lapen komentu si ke jogji ma ke koda tumsi chepari deng pon lopusi nang pachini dun la bangtrok abang phuamen lake Raju Bordoloi Arta Ningkoi Apomen Saikia Bordoloi Arong Tokobari Amarjyoti Bordoloi Arta Ningkoi Apomen Subhas Bordoloi Samgao Satyajit Bordoloi Arta Ningkoi Apomen Mihiram Bordoloi Kasomari Arong Dipjyoti Bordoloi Arta Ningkoi Apomen Pankaj Bordoloi Major Bari Arong Vivekananda Deka Arta Ningkoi Rapho Apomen Nakul Deka Maiguri Arong Lapen Kisan Terang Apomen Arun Terang Iragao Intiarong News Desk Report TK News Media কি কলা বাল্য বিবাহ তুমি কিমান কেতিয়া বিয়ে পাতিছা 2021 মানে ছোৱালী বয়স কিমান আছিল তেতিয়া 16 প্লাস আছিল 17 তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নে নাই নাই ল'ৰা ছোৱালী নাই কি নাম আছিল তোমাৰ বিবেকানন্দ দেখ কি মানে বাল্য বিবাহ মানে হয় নেকি তোমাৰ বয়স কিমান এতিয়া বয়স এতিয়া 22 বছৰ 22 বছৰ তোমাৰ মানুহজনীৰ বয়স কিমান মানুহজনীৰ বয়স 19 ল'ৰা ছোৱালী কি ল'ৰা ছোৱালী নাই ঘৰ ক'ত আছিলে তোমাৰ কি নাম সমৰজিৎ বৰদলৈ কি কিহৰ কাৰণে আনিছা তোমালোকক বাল্য বিবাহ হয় নেকি কেইবছৰ হ'ল বিয়া পতা এবছৰ হ'ব আৰু 10 মাহ হ'ল হয় নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে নাই 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 তোমাৰ কেইবছৰ যেতিয়া এতিয়া 22 বছৰ আনিছিলে বিয়া পাতিছিলে কেতিয়া 2021 হা 2021 নহয় 22 তাতে Nilip constituency angkang Upper Tarapung Dhuniram Tokbi Arong Along Ingjir Marlia tum Jesimet Chingrum Ponsi Pherangkia Mai ke Phapon Pinpur Dame Kedamtang Ningkan Koan Loni Nilitum Dhuniram Tokbi Arong Arat Kaboche Non Ningkan Trokner Kep An Choktanglo Bonta Nilitum Daktarapung Nangkido Arat Atum Pen Sitami Nilitum Dhuniram Tokbi Arong Arat ke Sorkar Pen Akerap Non Puta Avipin Chujeng isi Bajir Puta Avilang Lapen Chetheklong lelang sitami non BJP a sorkar pen nilitum aphan MSC Pabitro Rongpi anke ison soni akerap longloputa ningjipon lasi non kachu ningri alam the sitami nilitum alam nang arju vekji pusi ningje the tangte angton penle arju pon sinang dei huri pen amo singti TK News Ram tong biarong itu sampai mardoan cacingrum ke alam ke landa dabang sorong pinyan nyata di situ nalang anta jun kosto bare khalote lang the pier the pa lang kijun move dupit pi lasi alang di CM sorong pi panstami di bobitro panstami juning lilo Jadi tumpan lang nang ibig ning dabang so nang di pansi tuning nidun. Reverse kami prap jin pen. Jadi tumpan nang siya sante si tuning nidun. Karbi ang long CM turam ronghan apans kami tuning rilo. Jadi tung pidam ibang kasiksak bang so tuwar nang bonaya sante nang piya sante si lang di pansi kami tuning nidun lo. Tapi nang ibig ning si alang pachan ni dulu pen la ni di tumarong tuwar nang big ning si doktor turam rong hang pan stami chuning dulu lang
kijuna lang sa tami lo nang pibek neng siya lang ipan seningri lo lang ba ke prakjin vitamin nang pibek nang po besi lang ipan ke seningri lo neng habar khabo Swai apare salong kurusar ke bat amai ke padopon. Bangso amai along nang chetong dun difu diocese Bishop Paul Martikal, Father Joseph Teron, lapen pregjam aparis kurusar ratum chetong dun si RDP dun. Lapen labangso kurusar ke bat amai ke padopon amai pu difu diocese Bishop Paul Martikal pensi ke cheng pen kijut an mai chupahem pu ponsi kurusar ke me mate akimi ke bat thu akurusar Silverius Amsong SDB Apanta difu Bishop Paul Martikal pensi kurusar ke bat ajai mekta deng ponsi kurusar ratum ke claim ke dam nangji aron than pachini pon lapen amonduli tin pen ke banga tumaphan arnamalam chithan chipari pon amri pen hemari bongroom tike news